Ćao svima dragi moji i dobrodošli. Danas ćemo da pravimo jedan napitak za naše zdravlje. Za to nam treba ananas, korijen od đumbira, jedan limun i jedna jabuka. Znači jednostavni sastojci i jednostavno se pravi. Kako? Vidjet ćete. Ostanite zajedno sa mnom i da krenemo. U hladnu vodu stavit ćemo malo sirćeta, znači to ćemo da pripremimo, da operemo naše voće. Znači to je smjesa koju često pravim da operem, u ovom slučaju jabuku i limun, da operem naše voće i povrće koje koristimo u kuhinji, da skinemo sve što se nalazi na kori. Ostavit ćemo to sa strane i za to vrijeme ćemo da pripremimo đumbir, znači koren od đumbira malo ćemo da iseckamo i ananas. Koren od đumbira ogulite, znači skinite samo taj suvi sloj gore kore, znači možete samo da malo ogrebete nožem ili kašikom, kako vama odgovara. I to ćemo poslije da isjeckamo i da stavimo u blender. Znači treba za jedan seckalica malo da to izmiksamo i da pretvorimo sve te naše sastojke u jedan gusti sok. Ovo je napitak koji možemo da pravimo sebi svako jutro, a ukoliko vam nemate vremena, znači možete napraviti malo veću količinu i da to čuvate u frižideru. Znači to je napitak koji najčešće ja pravim pre sezone alergije. To je jedno 3 sedmice ako ste alergični, znači 3 sedmice pre sezone alergije krenite s ovim napitkom i koristite ga svako jutro. Ananas ćemo da isickamo također, znači ananas ne treba ceo da isickamo, normalno ostavite sa strane voćkicu da iskoristite je samu. Trebamo otprilike jedno parče od 4 cm. Samo taj deo ćemo da iskoristimo za ovaj sok. Skinut ćemo sa strane svu tu koru, znači sve te male pipke što ostaju u ananasu, treba ih fino dobro izvaditi, oguliti. I to kad isickate, očistite, normalno srednji deo ananasa isto kore, znači to se isto baca, a samo taj unutrašnji deo koji možete da iskoristite jeste sve okolo toga srednjeg kruga. Taj krug bacamo, a ostalo ćemo da isickamo na neke sitne komade, čisto da blender može lakše da izmiješa sastojke i da to bude brže. Ananas smo isjeckali, dodat ćemo u blender sa đumbirom i ostaje nam još da isjeckamo našu jabuku i limun. Jabuku smo držali u sirćitoj vodi, znači ona je već oprana i samo ćemo da izvadimo taj srednji deo koji se ne jede, znači to ćemo da bacimo, a ostalo ćemo da isjeckamo lakše da bi blender mogao fino to da se pretvori u fin gusti sokić. Za dekontaminaciju voća i povrća, znači smjesa vode i sirćeta je otprilike 10 litara vode i 1 litra sirćeta, znači kada pravite veće količine. Ja otprilike samo stavim, znači neki 1,5 litru vode i jedno 100 ml sirćeta i to treba da se drži neki 15 minuta da bi stvarno se oslobodili svi tih mikroba i što imamo čak i pesticida na našom voću i povrću. Limun i jabuku sam uzela bio-organskog porekla, tako da sve što se jede, znači jede se bez problema. Iako imate pesticide, sirće i voda mogu slobodno da vam to skinu sa vašeg korena, tako da slobodno kad imate vaše voće i povrće i želite da s njime pravite nešto za sebe, savjetujem vam da to operete u sirćetu i vodi. Sve naše sastojke smo isjeckali i stavili u blender. Vidjeli ste samo da limun, krajeve limuna sam bacila, ostalo sam sve isjeckala, čak i koru. I sve ćemo to da izmiksamo da bude onako gusto, kašasto. Stavit ćemo 1-3 kocke leda. Led nam čuva sve vitamine koje smo stavili ovdje u naš blender i da nam sačuvaju te vitamine, znači treba nam led hladno. Ne morate ga seckati zajedno sa
voće, dovoljno je da ga stavite u vašu čašu, izmiješate i polako svako jutro pijuckajte. Na gladan stomak, ukoliko je to moguće, ukoliko se možete organizovati, znači kažem, možete to napraviti i malo veću količinu, tako da imate i za naredne dane. Jabuka, limun, đumbir i ananas. 4 sastojka, dovoljno da napravite i da fino ojačate vaš organizam. Uživajte. Svako dobro. Do nekog sljedećeg videa. Ja vas pozdravljam. Ćao. Budite mi dobri.